njimukwa sumpi mukwa bisampu njiwa mukalenga mwendenda kayombu butaka sampu achikunda kunda chilambila bwakwele luhang mema wakumshilo wakubo wakujilombolombo kanyanga ngesi mema wabatwila chomba mukangelenga bayila kalambila shima mukalunda mema sampu achikunda kunda mema wakuitu mazemba mwachitengwa mbombu kimemeo wakumuye nikawobu bitumpamba bya mwana amfamba mema njiwa basatu munsanga banayi munyemba babitimbakela kabala moyi mema wakumuye kimemeo kalenga wetu papa kali wewe mfumo jitu nga mwamba nisomba ikumbelu wa corona wewe ndo enda kanani moto mema mfumo jitu nga mwakule bimpo bwa bubeji kaji chingeme chanchani kujibu bamba bwani bantu basomba kombelu bajine ekonomi mwigala koko byajide babatumina monzo kali tetu na tuje bichi tujibena toji jour wodi mwana chini toji jour nzala mihita yo kali sama jojiro niweze bichi mwabewo todi batange jilano nsambi kadi bwa jesama jojamba bwa kula jijano jikwata muntu me tujitwenda ni bwo tujitulomba bwani tuikala kwa kwetu ni ekonomi jitunga je tujijini bubanji jijini maluonso tetu ni ekonomi byajije bikala kwa kumuditunga nungu jibedi tuli basomba kumbelu tujitwenza muri mu bwa mango a possibilité ekonomi nchini sujwa kula chini kwa ekonomi nchini seke jitunga kajena ni byajija jitunga kajena ni mijimu miregela kakwena mijimu to bomo chindo mwana nyingendesha moto kwa jinda ni jibeji nchichijini makuta mwabyaji ni 1500 mwabenji bwa kwenza chini mao ulimanya bubwende bwanyi ulibwende ni mbumanya tatwani nsale mitusuma bwachini abubwende mbunganya bwadisama isama kai ijendeji kolera virisa kai woi mchisaru limulo kwenza chini kali nyanga tena tuwana tatwani ni uko agasha makuta abana kuja bumulongo buturi nabwe bwanyi wamba lele bagangi ni bikututu batunyinganda yonse bali batula kwei bakanga nyinganda ne restaurant yonse bakanga nyinganda uno tunanje bilamba so ni restaurant bakanga byonse binge mwabe katole mwabakwanyi ne bilamba bwani awasomba kumbele katole nikapitala kabana kuja bunshim nimbaje chini akwena aba yatkabana benze mijum ni tuje bish kajena kuni tuje bish bayeba katonza mu muto bwan woji bana mwanda mutegete kujimbi jimubinga tiribi jum 30 mam pija jamila mfumo ajitunga chini jingamile mfumo ajitunga bwani tetu yemwe ashikisha kuluta tulwanza leitu jinaye bwana kukole bwalu tatu na shamina masama tulantu baba yetu kaba imijimu nyatu imaneni bilamba kacha kuchini Presida Ruto mama kularia yano kumpenga ni mafuta asarta ano hanyi mambushimai tetu turi tofomoni tukanda bafa mwelela no kudibana no kumpenga mambushimai kaba bafa mwelela kutukanda baba yetu bumbuladi amabenda dari kadi mishinga tetu bakashitwima na hamunyo tubanda tuweka kaba yiba tusuma bebenga mwa kutusumba lelo to afumbiri yonse ya hambiri ni bana batu bobumbiri hambelu bwa kuhanga chajija ujumanya disama jijendeje kadi wojo nse chinyambelo amutu akusomba kumbelu kula mabana bwa disama kadi hanga balama bese badi bafo pinjelo anzala bahangile chadi dia memu somba bwa disama badi bafo lo anzala mema mulo mutisaluganye ndebriye bahetana sha 1000 fra bajenshim mema musomba se badi bahangile chadi tato aburu ya muyitu mwami bakamukwata matala nya abandi sipa wabukula 1000 fra ushwai chikondo nchama tala bandai dolara mulu utumanya bwani mwana wandegelu kituje byabunyu utumanya chintu achi kadi mwana wandegelu kituje byabunyu momo si batubani baba nyinako wakumpala bamanya kuli wandegelu tumwana ashaka kesa hanyari pinje ukadi mema kulokufa nchiyumudia to nyimbala ninjumudia bwalo njo wandegelu ayi sasa kejela baluba njibatelesha bana benu mujiba jakwila bwalu ufumwaji tuwa mwamba bwani bantu bamba somba kumbelu to bantu bamani badini nzala bana benza bamani katona mushina kusoma kumbelu to bwanzala udi mwa bejalo uvumu bwa chisanja ni chene mu bwa chisanja to mu ni communication mukesa mu mushimai communication mukesa mu mushimai bikengela bukalenga bukulu bwa kuchinsansa nwela menji bwa kasai bwalu bintu yobilo kuchinsansa bibishanyana kuchinsansa mbushimai batuba muhanu moyi kasai don ijilo kunde kelu kusho
sikiliza kuti tulo bwana katuna makusomba kumbele to bwana to tujidebrie wo bonshindo wa kuvivre nango mfumo wa jitunga katuna ni tujiba mwele mpata to mabaleje ni bina jisambila ni bantu bako bano makusomba mbele kadi chisalu chekala chi bwele bwana bantu yala bajidebrie ujumani mwina joji samani samani ja tukaja jango jijibu jigedi sikiji jekala jitonda bantu bonso adibenda kali muri musome joji kulwa mwabe joji lo ni mai ni jalu bishi kino mushindo wa kumaini jalu to sana joji gaji nguhu gila hanyi kimemu mano na ngoji sama jango acha hanyi inje chini mai ni jijilo musansa gaitu kuma jijilo musansa gaitu utulonda ko kuchisanje tulonda chisanje bali ba kule ni jisama jijilo muluhe kaji muluhe modelo wa bwena mwatoto luhe wa bwena mujikavula katanga la kulwe katwena ba mai nije gaji jo fika mwabe hatu jaga zo tutwakulangana nije gaji ni tatu jisama kadi nyetu tujumvo ninji sama mwetu munemo katuna banje kumwana bwalo bwaje sama to na nguji sama nyetu rubujumvo ninji sama nutwelele ni mukenshi ni katuyi kuchisaluto kadi tetu aba tudi bakashi bari bashigile nyetu imana hamunya kwaji indani kwaji lolo munye utosha baba yetu kabayini mijimu mwaburi sama u mbaha file wo haribya kuna basomba bumvo bimba pinje ya utetu katwina ni mushino kaimba tuheshe bina bya kuja bito tukenga mutu tukenge nwakula nwamba kabirini di sama ari nyedi mu bilamba bya ngomu tudi kwa kwenza chinganye ni mfumo wetu wajitunga di sama di mu bilamba bya ngomu di mu bilamba bya ngomu tatu kadi nyetu munye nyotu bwela mudu tubwelemo bilamba bikabena batula to bana bafunisa la baba yetu kabena ni midi muto he kwambula budina kutunyikani tuli bantontoji tatu ushuwa moni kabena nusume bilamba bya ngomu kabena batula bilamba bya ngomu ebito tatu wanyi birini di sama mwomu baribamba ni birini di sama turi bwa kwenza chintu tuminayi kana nutuhesha kunimbya kuja byajifwala bina katwina nami usunsu nyo turi batubuka modeleo baba yetu bashikile munye utubwela mushindwe kwambula ni jina kutunyikani mbantonto di tatu mushindwe turi bwa kwenza chinyi mamwego wa kwenza bujimito nyaka di mamodela kayi bukola bunje butatu nchina hani trejen uchidishana pinje budi myabu njibwa kujimalelwe bobu kukola lelwe kunjishila bubana banyanyi wodi bana banyi mema bali basambo yota ta ujenza mujimu ta ujuweza muri mwaka kuina bwali bwa chintu to tijama jama njibi kakuina chintu to jama njibi mwitu byanza bitu hutatu uliambia mfumo wajitunga chini mfumo wewa tutangila ko kutudi bashigila tangila balu mabetu nyetu enda ni musunsu mfumo twakwila tuheshe tukimijimu umbusha jina lili batwinyika tetu bakashini bantontoji mfumo katwina ni chintu to twakwila mwamba ni bana betu kala lutulu mwana wandekelu kituja bya bunyu ufumu mumuvuyi mwakula nankali mwana wandekelu tuli twinjile jibaka itatu mar tawetu twakwila tetu bakashi katwina ni mushintu to ni mfumo twakwila hetu njinu leja bintu bibyangata mushinga mu matuko wa coronavirus tomukulu bechi dina jinchi lave main kali lavabo kabiti ni mena biti lave main ani lavabo binye chika mushinga kai 20 litres ujini 22000 francs 22000 francs kumpa lufu mushinga kai uvuni 20000 kali baba ncha vende bwachi bienza kan bari bo shimilonda baka baba ncha mishinga bwa munyu batamba kwisimba bikola baba ncha no wabi baba ncha partout partout miaba yonsi dibosha baba ncha mumwe baba ncha balu bantu akabasumba bikola bienza kan ni mutere milonda ka yena mugabidi to pinye bari bayi heti très cher bolo ka baba ncha kudi bari bosha tutuchenze bishi tukangula robine nye yeo atutwela mayi munda tukanguleku pinje banko byanza anu ngwangata sabanka mo ba sabanga ngwewo ahangwa esi pinje banko byanza moni echi fabrication locale wa mi 22000 kibo echechi je mujima 22000 kumpala chifu 20000 me milonda balu yake himutere muchi kachano lumulo coronavirus lo hatuka seke bantu mo subina bidijing pinje mu kadi benda bike babane bikala ba utiliser mudi president mambani yikala ni mangenda kibalukai pinje milonda mike hewa bunyo abantu bade bisumba pinje ki adi bantu bade bisumba milonda balona bakosha mudi benda ba bisudemu nje baka babanisha balo baka banisha na mshinga mukola weto jumanye bo bujibwenda mubulu ababushibe mo bunga nyitatu wanyi kimbo coronavirus
Mwenza kabili bishi mumbushi bayo kadi mumwanya. Chimwana kufika to. Kadi bwa kujikuba bigenda kwenze chini. Kato ena baba nyano yo muntu ambile. Ame muno ambile. Kanu tulonda chisanji to. Bisaji mu chisanji kai kato ena bisaji bin. Mema ndi mu chisalo bwalo njinisa la mema msoma kubela umfafanza la korara vilisa kai mwanyi konkwata to. Kadi ye kulo kukusanga mwabe. To. Wali mwabe uchibantu babundu. Kadi fumo ke mwakula bwa chisalo to mwakula no bwa mi aba yatulasa mu bitendelelo byanzambi mwaba ya maluvu. Kimyabe ni mundundu. Miaba ya majili mu chisalo ki muntele to bakatuli mu chisalo. Nyeri mu fwebo lunga ndimpa nyi ndubiri jimwe amba. Fumo mwakula bimpa. Kenda no bwa bubiri mwakula to mwakula beta tuba kuchena. Buye mwamba cha chisalo. Buye mwamba cha chisalo vutu shebe bwa chisalo ki mututu jili. Woko mu kumputu bisalo bakanga. Kanisa bali baji bobo ni nzubu ya mimpa bali friko bya kuja muomu bila mamunzu bitatu katone bya bintu bya stoka to musalike muntu bitwetera makutaba kuyakaje kali wewe mulo kumujimu hamuntu akusomba kumbe fumu ajitunga mama bantu basoma kumbe yo tatu twasagijile fumu mama nyetu somba kumbe nene bamona mumbushimai muntu yakwikala mushimai tutwangula bukule mukabujimbo tututwile mulo esubonso kaje hatu asomba kumbe tutujanjile kufolo anzalanyi tutufolo ajisama Gibwalu ka tula mutsalo bwa tuli bena par jour ka to akukumbana mumbujimayi wa kukanga bisaluto dutujila mutsalo walu mukwa buju wenza mulalile nyi 2000 francs wendo sumba chilunga mumpat wa kuya kuhana anyi kaleshi kaja hane ikalesha uka 2000 binje na sumba bukule bwa kusoma kumbele nyimbi ngubi nyindi bingulu muhela na bukumbana anyi papa wanyi mumbujimayi ka to akukumbana bwa mbakanga bisaluto kadidi sama jojilo mwabe abantu babulu na wenze bishi disama joji kaja kuya tote tumumbushima tuli munga chimwaji sambila kaja kubwele masambila bima tutusambila munzu mwabutu je twamasambila tuja mutusambila papa disambila miabe tutusambila matukonsonyi disama kajubweji to kajitukwachi to zambia tulama gogo jibwele la kuye mumbushima yemu aje jibwele kumputu sinjaji bangile kumputu nyukubi insansa nyukukwa bajibaje bimpa bajima konshila tega munzu bintu munzu butu baba jikangile munzu bajani baje kaje munemwemu tujinye bintu anyi tujinye konshila tega munzu bwanyi tuje chilunga chele tuntu mukwa buja kale sikatoka bintu byanangwa nyi tukanga chisalu tujanjira kufonzala kuba kanga chisalu tutusambile chisama kaja kubwela munemu to batulekele tukale tulo muchisala ulimanya kumushindo wakujikubanyi tulibanganya mwakujikuba tuni munga chimwajula malafu mengo wana kamwabo to byanza misangu yabunyi kubenga kwelanga na moyi bintu byanangwa tulibehuka bikola ndo amuye tunya kwetu kakushiminya utumanya kukasala kakwenwe bwala shimuka manya bwala kwa mukamanya to kaiko nusinya kwa shiminya kwetu kingushimina to tatu wante tukaji mwikala mutuje bakolela muchisalo asagejera shambu yo abyamo kimujimuweba wa mujimu wa abyamo kaji uriheba kumbelo anyi muji mfumo wajitunga mamba ni bantu basoma ko kumbelo bwa jisama jijendeji wewe hebo limona bwalo abishi oji soma kusomba kumbelo mento jini bantu turimo kujebishi wamba turimo kujebishi tukara kusomba kumbelo turimo kujebishi turimo kusomba kumbelo muomo tetu kuitebisha mento turimo kujebishi ayi sama joji kweta mwabuji kumujima wako binjawo en tant que président ka mon prélever bikeno ka biye ke ba mesure et du mwakweza ni atuede mutu mwa kusomba kumbelo bimpa ni bana bwa katu fikichu wacho jisama jina janchi bon chama kumajinja aje ojisto badi bigila ni coronavirus me chama manyibuji mai muchulubato binye mushindo wakujikuba kwa mumanye to ojisto chama kumawagi man pesha kalasa kudi kubanako turonda bisanjo to bon njimo abe de 6h à 18h njinya ambelo mo fatigué il y a des fois chindana cha radio mwinato ujini bana njini bana jiku nyelelu jisama jo jikwata na shamwane bon cheno mujanyi kujimanji jibishito bikene ni bampesha instruction ya di bampesha mshuto kamfando bako defendre ko di samaji wewe unyimuvo bakubikira mabeni president je suis président wa chabusho wachini nji président ntungi manyina ba jeune ku tisalueku ma condition sumalon so bakufika achima problème abilumbu ma problème amuchima bantu bakuiba bantu bakulwana mvita bantu bakumona même ko aider ku file digital ka bambile président kaji haji président bikengele ko monyo ko tumalu tukwabo mangumu makwabo bwana ubela ba jeune bon mi po mudi wamba mais ni mudi wamba onde jeune bien pas mais ninge banu mesure akukebe cha mema kwenza a partir wa lelo mudi wamba ninge barajo sasa kile enza ko kumushindo mudi ba jeune bakumvwa wenza kumushindo balongesha mushindo akwehuka jisamaji merci wabona sasa kile ninge bakwamba bwana kuchide mfumo mwakula nchimpa kaji
katona tubenga to bwako bwali tufika kudioka kudi samage nango hachi diye wamba tetu dibita bishi bwanu tulonda kuchi diye wamba hadiye mwika na mwakula nungowewe katona tubwa kontradira to kati tokolo bwani atutangile ikala ilelwe wewe bumudi mwamba disama njibwele dibwa kutushebe ya bonso katona chitubwa kwa kula to nango yakuniji jandegelu jakwamba hatetu kati tudibumva vice maire de la ville udi wamba bwani bantu bobo habatano badi bakwata pindi badi bakwata memfumo ye mwamba habantu bakumi abiri pindi aheta bantu bakumi gudi batano ikala ibo kukwata esika ni kala mo raison shi ni kala mu chidi mfumo mwakula meme ndo akwalekele wanzu bulondo anganzu ya yawonaka ayo na kasala udi mfobishi njungumva kwetu kulenga kwatikema wambilamu mama gwenu ngwimba kwetu kulenga kwatikema na mulo kweza chini mu chimenye mulo kweza chini amuntu akwalekela kwenu kajima to chama kwalekela tukajima to bwali meme ndo akwakajimako pinyani ngalekela bwetu bakajima nyushala kajima kabidanya chini shala ka mutombo tulaminanga na bonsu jitabusha bati tubala ba mwena kongo tatu weto papa jina ngani yani shambo intumbi tujigwe tuji mu kumbujimai mu quartier mobile nanga henyi myaba ya college bantu bamanyi mchala mwana tatu twambilako fumwaji tumfuma bantu basomba ko kumbelo bwaji sama jijendeje ulimona heba mwakula bimpa mwakula bibi mwakula bimpa bokwe hoko kunju ya jisama mkayimoni wakula tote tukavuni bo tukavubadya njira kala bajibele tetu ngayetu wanje kabini bigenga jibo kusomba myaba yabantu babonyi tetu bako abo tututuno tumala ngaji jinga ngale njendeleni ka kuhokanye ka vera bantu bo kujile minyina bwanyi lutatu lwa majisama lukutwambulugile to bwali sama jago lera jamwe kumwabewo muni tumuchiwa moyi nanku nicho chechi tubufuluka ko lera mbitu tabulushe bikola bwanyi kole mfumo wako lebimbi kolera mwina tumushika nchimbanga mi super tutonga ta super toela mukela momu kutunwa mbitu kwa chishete tubako bikola minemene pinye jisama jijendeje uli mumanya jina jaje jijano momu mone kolera kuje kolera virus coronavirus pinye mushinga wa kujikuba uli manyebe mushinga wa kujikubanyi ujini bana njini bana bidibike ngajibwa kwikala ni bukalanga kujilama kumbiji mu twambane kulama kubisoko menyi mabyoji mshindi ya bya kuja na utini mishindi tutubela bana ambo anyone kama fika kujikwa chibwa jisama jito wasi mbamba nyi jijenda mu luhehele bakuna mutu basombe jitubwele kati mamanya jitubwele bijimo kwese kanangu bibilomba mu twikala ni bukalanga kujila mabimba mujenda muntu amanye mshindo waye kushuka kumbele kwenda na shemsomba kumbele kwenda kinjijana bwanyu kude nhawo mari chikondo cha kujilongolela to munu dishogo ne bwa kujilongolela musangu ni so mujima bantu kimangu manya na jina ajitu jichene jitu tajisha ngani bikola tukabi bijene kolera binje yoje jinaji jano tujanu to tendo tuibijila naji ndamu jina janji chefu chubangu mukishi chef chubangu mukishi chef wa gabugulo njika bi chef wa gabugulo mwikala bi chef wa selila wa chi quartier chi yede chef ujubanye bubwende bwanyi dibwende tutubumvana mu bawe tubatwambile kubisanje tutele jijinde jilolo bana betu bonso bakulu bachulumbu cha disama ijibyanji bwele mu gitunga jetu bakujikuba kumanya mushindo akwela kubyanza bukoyi wewe wabu mfumu ani chef ulimo ateba mahanga jikakai mahanga jikatujina uturi hanyi mambula mataji amenyi mikanda mujiba akula batetu kwenza control babana betu bumwisha bantu nyingu bitandi myabe yabinini byamal bakumana mushindo wakutanga la jabantu ikala habula mushindo wakwelana byanza mu moyo kubyanza nimyabe ya majilu kuchine bintu abi kumbusha makoye mwinjile kutanisha bana betu bende bele bisonsa mwinjile kumana mushindo wakwenza malwa asensinuma
mfumo wa jitunga mwakula tubalonde byonse bimfumo wa jitunga mwakula butuku bwa jitwaji utande bikola wakula bwa nyibisanji tulasa matsambila bayana masine restaurant mu medium yabidi bantu bikala bya makumi yabidi makunyasatu banji bikala ko kuba bakehela mushindo wakwe ukabalo bwa epidemie uri mwatuge bana betu njino ambilani tetu balubo tutwani mpata batu ambila tama bintu ambya amafi bwatu tubyumvira habuli kujishitanda chikwabu fumo wajitunga wakula butuku buche mujinda chitanda chiboshe jisambile kaku mushinda mengo anda binyimi kunulesha to bwalu tujibonso chintu chimamimpa kusokoka kumaluma kwabu kula mamaluma kwabu etwa munzu kujima ngumu mwakwabo ne baso tukala tuyikila tubagina na chamumel bwa mu commentaire bantu monski baba mona wo mbe kufunda mu commentaire utufunjina na chamumel bwalu mumel kimutu tusokoka ku maluma kwabo twetunga yetu wetu wakula kati tumvoto kati tumunvuila to kimi pato Norbert Luzao mukulumpa Norbert Luzao Fredi Chibango kijiba ja kwenza bwani kuchilengi tubela bantu kuchilengi bantu ba kuchilengi kubabeli ela yukumeji bwani mamiso yetu ya pampenga mushinduka yetu jibo kubambulisha bwani twehuka jisameji bwalu twetu twanta maluonso amubilele joji lwani jo kaja kufika munyo muto mushima yani tu kasai masama ka to abwele to wamba bawe to ba men to ban shukwenda ni ka mukella ni ka spere bwa bunyi bwa luyir to tetu na lumunemu eji sama ka ja kusomba munemu to jiji somba kuba to ka bwa chini bwa ba to ka bari ka julu ka kesa tetu tunyi maulu manena tutu yakane bimpa epi spere tu tetu na munemu bawe to baje shere zo bwa bwa lutatu tubwelele bamba bwa kala kuno spera mukulumpa ulimwenyi de pesa meme ndi mwenye de pesa au machi kachi kuchiji mugai à partir de 82 ndi mui de pesa to ni mpinde ndi mui de pesa na kumva kulisekelo mwana ditu ndi mulo kune kuba malo anyaja tangila malo medimu ya mbula mataji bomu ndi fonctionnaire wa l'etat ndi chef wa agriculture art mu mwana ditu muzono wa Bondoi angonyo mulo kune ku depuis vendredi ndiwa mulo bokumona ngana ni gouverneur ne kumuleja lutatulwanye ni malu makola vumangenze kele bena kumena ditu babantu tabwanga mufuba mufoto ko mudiboku nangundi muye mudi dondo peshe ngajikijanga nabi kifandi mujima foto tumona nebo mwabiwa amen nanku njinke ngala bwani bwadisama tulibamana kujumfu ati twetu tulibamana tetu kwetu kuneka tutusama bimpumpu bigibihita katwena bamanya ni kutiti kwa budisama tu aho masama ngabo bobo batoka nkayabo bwalubwa tetu katutubonda betu bana ni byamu kubonda maulo abana ni byamu tu tetu etu maulo mabala kana adimika la kokaluya atula kabiti na katwena moko kipebwa iditi sama tu tuni bokula kukula ma sécurité bomudi président wa république mumvuija bwana nulama nongo tuni bokulonda meyendao bwalubwa chini bwatetu kulonda mikando ya ditunga angu batu dinebe mwabe wapa tudibikala tulomba no bwani ba mwana makutwambulishi kutimbula matali bwali kujini decision wandekelo kakone chinga chikwa kuchitulu makuteka tetu bantu tu angu tutu espere mbula matali angata decision ni mahanyi dikadi ya kenye dibo bwani bantu banye kaba hechilutatu bantu banye kaba monyibubi bantu banye kaba futo anumbula matadi kudimbanya makutwanga chila decision na nkukatwene nchikwa kuchitulu makuteka kumpala kwa mbula matadi chitu dinachi bubwanga nchini katwene ni bwanga katwene nchinga chintu katwene nchi katwene bukola kampanga tu byonsu bidi byumbukilano kudimbula matadi disama didilo mulufefe twetu tutu vivre ni lufefe kati pinde nitu dimona ikatu ekati ne dimone katu na kwa chimbula matadi atwanga chila mahanga dika adiyuma kutujikila jile yonsu dikenge dibo bakutukengeshi mema dyanyi dina ndikabea ndikazadi ngoi kabea kadi twantu yikila ku bwalu kwa bwanga mbi jimwaveo bwa budi bakututa bwanga mwene jitu sudi mulo mami mwene ditu di mulo mami bwalu kadi mulo kumbushima mulo kuyikila ni fumo ni muveno akumbushima bwashi bwachinga bwalu mema mvo kunego kikumva ngenzela mudimu na kudiumbuka dingenzela imitation kuntuma kumwene ditu mfika kuditu mvo muya mu fonction publique difika dyanyi kwa ka hadiba shebe utu baya nende ufwa mema nshala mpindeo ngashintululu
handi nshintula mpindi ngalombi mutation bo même ku shintulula nani service ki même ku mu culture art ki bolka indi mu culture art chef wa service mu commune wa Bondoy na ku depuis ka changalo kuneko njimwindila nubwani banganda muna kuma mahangikani kutijondo veshe ngechi chiri muchijimu ni makutanyi kimbanyi kumfuta na sheria yetu njimwindila jishinga je bajivuchini jishinga dyanyi meme dinene dididani bampinga chikune kungenze mudimu après bamfuta mfranga yanyi kwa jiki decision kudileta Mama Astrid du mouvement alors ko etwani aïe bakututa bwanga kwa kana kaka kwena mushindu to tanyira mu video onsu musonsu anbodi tute jamanga na bobeme chimwikala na sheni ni mushindu mko buni Zambi mokulama bantu chivuma ugala ni moito ndini moyanu bobo alubwa Zambi ni mahanga dikati muntu wanga udianga chikanka yenda kibolka ndini moyo bina biense kama bukalengani si mubukalenga bobo alubwa walilo ditunga didishala hanyimedi bolo ditunga digadishala fanyim pindi atu mutitunga ditutumana ni meso dituli nadi kumpala kwetu na mutitunga ditutumana kumpala kwetu ni meso kiditu twamba ni kiditu dinadi na mumbukalenga butu bashi yabo abudi butu kenge shibikola balo bantu bonso watu bana nabo kumwene ditu bonso mbafwa ndi mushala ko kwano memo bantu basambo meme ndi mushala nkayanyi wambila mwanyi bonso mbafu waliwo chinganyi waliwo muntu yonse mu service uveyi vanu bamutuma moyo service ukafu baba yakuluputa mbafu muturu wa territoire wa Lomami nangu tutulombo bwani batutanyidila kubalwa tetu tuli bantu ba kuneku kikutudi bumbukile kibwaluka ndi mulo kuneku bobolo bwani kundi mumbuka mpingana kwa kamvu mvumeshi maya kati kuntamba pinde ndi mpingana kwetu kunta kukomuchi kikutudi yegwa bienza mubijimashikasi a partir wa 2001 mwanda mukulu nilelu tudinebe chitumwanji kumona dibutadyanyi na kundi muluta tulobu ibibike ngeti bobwani mbula matadi atutanyidila kuduluta tuelwelu ni tulishiki che mushindu kai ni tukikala hetu bantu diba kai luta tundwanga tangana bakaji ni bakaji mbatufwa tulibashara kakuyo mukaji bana mbadiba tufwa makenga mapita bumi matubwela kakuyi mushindu tulimachitimo kwenzetu na kubionso tulomba mbula matadi wa mwana mushindu akututanyidila ko atushintulwile alwa tulibikala bamwemene mema mbampala fulani baluli mwene IDPS balumbo president wa section ku mwene ditu nanguba bajingeni meme nkenze réunion mu PPRD nangwa mvumbe ngi réunion ni bo enemy wabo balwa chingenyi balwa mairie mujima wabo badan bobu ngaya buki baji mu mairie nanguba ba mona dibidi ndi meme mbenga banga chimfranga yanyi bampali banga chibati ba kanyi balukwa kabadi bakangana kubukola nongokwane nchiwenze tu nangu njimufunda mikanda mishindu yonso nangu kibwaluka indi mulo kuneku bwali bamona mishindo kuntangidila kubwalwebu ni bwalu bakufila kukabidi ngenyi mumalo a development parce que ndini service campagne undi mukangula bwani mona mishindo kupesha mbula matati bwatwetu kwenzo nende mu développement national du Congo ngari mu poser ma document ikari kuma gouverneur ngari mu fila biko abubi kari ku honneur ngari mu fila biko abubi diku tutamba fa bien ko ben ko intérieur mbangindira bo même ko yakuba fisha document na kubiko abidi ku IDPS ngari mu fila ku IDPS panu mvumo ambassade wa Zaire turu passé mu travailler ailleurs wa république wetu na kukuntua kwa kunkundi mwezi mdimbikola muli mitrofu wetu munyungulukana bikola mumvungeza mu biro bya president comme un informateur mu biro bya president mu ambassade naku muli mitrofu kimumvungeze mbandi mulo kuneku bibikenge diboni bakebe chiti mu kwenza nani parce que mikande yonso ndinayi bintu byonso ndinabi makelela mu December mbundimani churu dimokala wa chito na kumudimo efondi ndi présenter kuntu akubwa même ku leje bintu byonswabi yo twasagijila baba kulonda bula babushima to twakulane ba Zambi ujinetu Zambi nabwela mu moyo wa muntu yonso watulonda mu ndonga moyo bakwabo ni bakulombela Zambi bwalusi tujibantu kujibaji myoyo mimpa nyamwaji bulumwena bwajinya yamwetulelo mugno ajugundi mwediga jino muganso mulamba bamwanyi bamwa mubandanga niliyaya wamumangulo mundunda
mwananga chama wabali mwakati mwantamba mwena gasoso wabali mwachele chilombo bantu bonse bavyabe mubonga nyinda ndiyo abantu banyu baba mubongo abendelele muganyinda mbiyo abantu banyu chitunyo habe nyinda ligasaba yamma mwena ntumba mwabile bugeno mo bele webelele yabele jidine lyaga yambwanyonye mwatumbe tena mubo mwakwambila tatu bwaliki mwangambile jende jina mwakwenda mushinga bagajana kajumwayi mwambambe mwaka yambwanyonye mema kwebelelizana wabaga yabele ngambile akuchilumbu ngambile mudi mufika abelelo abanji mwenda mwachibanga chiko mula kutusangisa bose katitela jabo mamweto ujumanya kukujisama jijende jani isama kai na mujamanya bwana chena majina jaji to ko mujamanya to ko manya kujisama jigwaje jiba bigina coronavirus ndi mujamanya mushindu kai wa kujikuba kache umanya to no mundeja kutulonda chisanje to ujini bana ba bana babije kajilelo ejisame jujo kukwata wibo kwenza chinya kwa mumanya to chena mumanya uso botu tutanjira fenêtre nchin walubwa bujiba kula bitu bitoenza bowa binganyabi byango ngoluvirisa bi coronavirus kyaji musomero wo munzu bo kajibana bajihenyi bajabu munzu bo bana tunabo munzu bo mbakanyunguluka papa henda muya kanyunguluka papa muganyunguluka yeye musoko musombera munzu bwa coronavirus yowa coronavirus toto katumbile coronavirus malumika la twash mwambi wanyi ngenda kana ku bakobesha bana betu mushindu mfumo mwa kula mwamanyi bantu banje basomba kumbelu masambila tulasa miaba yonsu di bantu bakungila makumi abiji kimbi mpato bambi makishoko pinyo ujumone hebo bwala bishi mumuji wewe mwambi twasilo bungi ukalenga journalist bwani mema yisanga bikola na jakula dia mfumbo albo mfumu nanga people wenda bakumusove kuchuhu chilwalo tudibita buja mema je passeur dumwambira bena kuita buja mu jalbi katena tusambila to bilonda shereme ya mfumu muntu alama bukalanga bwabungi ko mai kubyanza chichilo chichubutula bantu nangu muntu alonda me ya mfumu netusambila bwane Zambia twambulisha kume ya mfumu masambile yetu chuhu waka chitwenzeri bwaluto kusambila mfumu gemugandika kusambila to mwamba ni bantu a partir wa 20 kaba kunjuma bumoto kadi meme njumuzu mwanyi mfumu gemwamba ni chisambila muzu mwanyi to nangu bantu bali bavudisha chakwidi bakula nungu baso kwenza buni bali contre me ya mfumu waditunga or ke mfumu waditunga mwakule bimba tusambila muzu yetu kinja buluto tetu batangile bimpa kujisama jufumina bantu abu bajiba vivre très bien batu hitatetu mais mbafo bunjish katika na mfumu mutabelela bantu bend peuple congolais wend bantu de makufa bikola bwanyi mem ni bajibamba ni njabulu kinjabulu to balonda me ya mfumu waditunga bwachufu waka chitu kwa chitu muntu libre bokusambira muzu mwenda kimbigandiki boto kadiki mbita bujibo bwana bantu a partir wa 20 personnes tonu kulubungi la mwabumoto nangu turi tutumikile di yaji mujina ja Yesu zambi jotumwele mwili munangi ba politika mu politike hawikala kwena mu politika mune kwena Congolais to we Congolais malo politika jano ku concerne me katwena ba politicien to me tutulonda me ya fumo dito bwara tribananga ditunga detira Kongo kaji ujumanye ko kumushindo wa kujikubanyi problem wa kujikuba batambila ko mai kubyanza misang mivul puis kuikala ni bukalanga munyungulukilu batuleja mushindu wakujikubani famille tukuchufuwachi turi hetu anu tulonda tuitabuje turi kabi confiance ni baminga ngabyetu babatombulwisha batuhesha kuhikala ku byamo kampanda ni maska ni mbinga bijibunabi bambulwisha ku peuple congolais bwana kabutuku mu chufuwechito twasagijila neno kubato akuila neno baji kuchinsansi kasai katuka heta jambulishano kundekelo kadu tuho moyi chim mulamba chamala
utulonda enda twasakijila bwa kutwambulisha kwetu kakushiminyisi kwetu kakushiminyisi njina jimpa ni programu mwimpa bwalu bwa kwenu kushimina sumu wewe mwena kwenu kuto nanku courage kwa tayi mujimu Zambia nwambulisha kwetu kakushiminyito bwalu tuli batata bijumbe abungi neno jubano bakes depuis 1960 te tuli basouffrir mumman vita mumalukai depuis 93 kubula babo wakatanga bakasai mwenda kwenu tuli basouffrir bikola nanku kwetu kakushimina netu yako kwetu kakushiminyito twasakijila mwambi wa mchitanda jina nchini tuli tusambira mu eglise wa Pipsi jina ya paroisse wetu Porto de Brebis mu kote wa Sims chala mwana avenue chala mwana numero 47 twasakijila kuti bambi bonso watu batulonda chanzami chimweneka mema jina jani mwambi mupostolo za sheka shala mwambi tuambilako umvu mfumo wajitunga mwakula bwani bantu basomba kumbelu bwa coronavirus na shama sambila anjimana kuku bwa ngondumu ulimona heba meya mfumo wakula mimpa ni mabibwe bawo oui bwanye mema ndimona décision meyi mfumo mwakula meyi mimpa cette décision là c'est d'abord à titre préventif et puis il y a le salut c'est une décision une décision une mesure de salut donc salutaire il fallait en tant que chef de l'État agir comme ça c'est pour prévenir et pour sauver le peuple qu'il aime ça montre que il aime le peuple congolais alors parce que Gisama dit coronavirus d'abord, moi je dirais que c'est une ancienne maladie. Parce que j'ai vu des vidéos, j'ai vu les lettres de beauté sur lesquelles on a écrit coronavirus depuis 2016. Alors, et puis, nous sommes en 2020. Tout la télévision va fonder Covid-19. Pourquoi Covid-19? Pourquoi n'est pas Covid-20? J'ai compris, c'est une ancienne maladie. Une maladie alors. C'est-à-dire que parmi les coronavirus, il y a plusieurs types de virus. Il y a eu les virus, les premiers virus qui n'étaient pas plus graves que les derniers virus de Covid-19. C'est le Covid-19 là qui fait tuer les gens auxquels il fallait lutter et lutter efficacement. Lorsque nous apprenons, d'ailleurs nous y avons suivi les discours du chef de l'État, à propos des églises, par exemple, parce que moi, je suis un homme de Dieu. Et il a suspendu, je dirais, quand il parle de fermeture, moi, je dirais qu'il a suspendu. Je préfère parler de la suspension. Il a suspendu les cultes pendant tout un mois. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, au lieu que la maladie se répande, parce qu'on parle de la pandémie. Qu'est-ce que c'est d'abord la pandémie? La pandémie, beaucoup de gens peut-être en parlent, mais ils ne savent pas ce que c'est la pandémie. Pandémie, vous savez, d'abord, avec la pandémie, il faut parler d'abord des épidémies. Quand les épidémies atteignent toute la Terre, ça devient mondial, ça devient pandémie. Alors, il y a une pandémie qui essaie d'exterminer tous les peuples. Alors, il fallait prendre des précautions pour combattre Gisamad. Heureusement que nous apprenons qu'il y a des molécules qui commencent à guérir cette maladie là-bas. Et le chef de l'État a pris de bonnes précautions pour que cette maladie ne se répande pas. Même dans les restaurants là-bas. Moi, je dis que le chef de l'État a bien agi. Vous savez, il a interdit les cultes, mais le chef de l'État sait que les gens ont droit à manger. Il sait qu'il n'y a pas de travail. C'est là que je loue encore le chef de l'État. Parce qu'ils savent que, par exemple, ici chez nous, en Bujimaï, au Kassai, les gens vivent au marché. Et il a pris des précautions pour que les gens n'arrivent pas à mourir. Les gens peuvent aller au marché, se débrouiller. Si la maladie arrivait, non, ce sera une catastrophe humaine. Donc il fallait qu'on arrive, comme il a dit là-bas, les églises ne prient pas, mais nous, les hommes de Dieu, nous prions à la maison. Je suis très content avec cela. Et parce que, vous savez, la plupart des femmes sont au marché, nourrissent leur mari, leur famille. Yeah. Il faut qu'ils aillent travailler au marché, vendre. Sinon, si on ne parle pas au marché, ça sera plus pire qu'avant. Il a pris des précautions pour que la maladie n'arrive pas à l'intérieur du pays, que ça reste seulement Kinshasa. Et que ça soit vaincu à Kinshasa. Comment se protéger? Oui, dis-moi que heureusement, heureusement, la décision du chef de l'État est venue après. Moi, j'étais le premier. Vous savez, mieux vaut prévenir que guérir. Moi, je l'avais dit, moi, église, qui était attention, prenez des précautions. Hein, il fallait prévenir. Regardez même chez moi, quand vous regardez chez moi là-bas, il y a, avant d'entrer dans la maison, il y a de l'eau, il y a les savons, les Vicks, les désinfectants, la 22, et les savons là-bas. Tout ça, c'est pour prévenir. Lave-main, oui, tout église, lave-main, mais ça demande beaucoup de moyens. Même au niveau de l'État, ça demande beaucoup d'argent.
De tout va passer tout kenga. Bon, ne voyez pas par exemple moi Dieu m'a béni, j'ai les moyens. Mais qui bambi bon surtout. Bambi bon c'est baku sankato. Oh non, bakanga masambila, tout vivre biche. Mais l'apôtre Paul a écrit qui ne travaille pas, ne demande pas non plus. Il ne faut pas chercher seulement à vivre pour l'église. Nous n'avons pas les églises, nous n'avons pas pour les ventres. L'église c'est pour le salut, pour gagner les âmes au salut. Mais je regrette les collègues pasteurs, apôtres, consorts qui disent qu'ils regrettent. Il fallait s'attendre. Non, on a suspendu, c'est une mesure préventive et c'est salutaire. Il fallait, bien aimé, d'être bon sous Tukala Anima à président de la République, comme un seul homme. Parce que je confirme que le président Ouettou Moutounang, lui qui disait que le peuple d'abord, vraiment Moutounang, parce qu'un autre président ne peut pas accepter ça. Vous êtes politicien, pasteur? Je ne suis pas politicien, mais je pense que la parole de Dieu est au-dessus de la politique. Bravo. Le magistrat, la Bible dit que Romains 13, verset 4, le magistrat est un serviteur de Dieu. Et chef de l'État, c'est le magistrat suprême. Et vous savez, dans ce discours-là, il a toujours donné un certain verset. Alors c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur. Même en Tumulundu, pasteur, maman pasteur, oui toi. Oui toi. Jikumbelu. Nyamula ngumbe wa ngenda nyigila kuni bambi mushindu ka jibaita bo décision wa mfumu manya anuko etu mushindu tubana betu mumva malu kaji bakwa bumbumvwa bakwa kimbumvwa to na nkungalo mbiki mwambi zambi mukusamba ku usumba ku love même ko na sha sabanga kwa bonyina kubana betu bakwa kubabela mushindu ka kulamba bana babasi isama njamulwela we mwambi nzambi akubwele koko wenza go mema ndi munanga bana banzambi bwanyi mema bwa Yesu ni nyenza bwa Yesu ni nyenza ni sumba chifo kwa mbuluche bana banzambi kabene ni possibilité. Mama pastor jina ngani? Mama pastor do kapinga mwenda lelo kwenza kwetoka kushimini eyo kakujimini. Oui, ningamba bwa webu kumanya président Bimpa essayer kumcompare bala mukanda wa Nzambi mu livre de Daniel chapitre 3. Ou comparer malo dumita mukanda wa Nzambi ni roi Nabukadnezar, ou comparer ni président wetu. Président wetu diba mubenga nani mususpendre disambila pendant un mois. Il n'a pas refusé de prier. Il n'a pas dit que nous pouvons prier, mais nous prions à la maison. Quand on a bolbubito, mais tu as mon livre de Daniel, chapitre 3, roi de Nabukadnezar, il avait levé une statue en or, il dit que non, tout le monde doit se prosterner. Mais le président qui moins un couteau, bien aimé, il faut tout m'appuyer, chef de l'État. Chef de l'État, il faut tout chef de l'État. Oui, même en tout le monde même s'il ne me connaît pas, tout le monde Nzambi mulama ndi muso aenza mujimu chola mulundo abambi mama pasela ku muntu moyi ndingela ko tutwani mwepu Flavien ku Canada ku Montreal ni bayani chini mukajenda Marie ku Canada ku Montreal ndimbela ko ku moyi ni batu batulonda bikola nimbela moyo wa buni Nzambi abalama mujisama ja epidemie ja coronavirus Nzambi abepanye koko tutwani mwepu chisumpa mwepu muteba ni mukajenda Marie Flavien ni bana benda bonsu ku Canada ku Montreal nimbela ko ku moyo wa buni ngasa ngibo kimutu benza no nubigila ku bana benda wani kala ndonda chola balo munwe kulonda YouTube mbalo bukola nisanga mutu bandonda kuji passer zache ni mwena kwenda batu batulonda bangambila tuvamona no kubona benza jisanga jabonyi alubo antuya hetu kumpala twajikishilelo ndongamu tulimujikishila kwa passer zache kashala malo abonyi nuleja kubambi batu jinabo mumbujimai mushindu Nzambi kwa tanabo mujimu misambu yetu ya Chiluba jikenga jabana bantu kaba imijimuto Bionsu dombela ko kwa Nzambi atulama atola kumpuka twasakidila aji ni possibilité wa kutwenzela vidéo en temps téléphone weba ou di filmer anyu janta bindi jimbi na 2 minutes untumina ubela bana benu muchiluba bwani tubelela bwampata ishika no bambila bibienze ka kuno jako bwampata ishika twasakidila